O le to'atele o faanaoaoga ma matua o loo nofonofu fa'atalitali le taimi e toe amatai aoaoga i lenei tausaga faaleaoaoga fou. Talona feagai le atunuu ma le fa'afitauli na tula'i mai le tausaga na te'enei i le a'afi ai o Samoa i le fa'ama'i o le misela. Ono lenei fa'ama'i na vave tapunia ai aoaoga le fanau ma lē mafaiau ona fa'aauau su'ega anisi o tamaiti aoga ona o puipuiga lava mai le fa'ama'i. Peita'i lea ua fa'amanino mai le li'i minista le aso e ai aoga ma fuafuaga fo'i o matagaluega i lenei fo'i tausaga. Leo i fa'amoemoe a'enia tatou aoga le asalusu fitu masina lenei. January, both primary level, as well as colleges. Lo e foi le naunauga ia ina ia o fa'atasi fuafuaga le tatou malo aoga le malo ia maoga foi mission schools. Tulaga foi lana o lo foi ai le feutunaiga o nei le aso 20 o le afai ai le teachers conference. Masina nei fa'asolo ai ia afia uma ia faiaoga o tatou atunuu. My mission schools as well as government schools. Ina ia mautinoa ia o lae sosolo lei le whainga o lato ngaluenga mo whaatasi. I se tūlanga i mwhai ai o na tasi le whamoemoe. I le taunurunga fōi ia ma le tūlanga i tau o na amatalia ia katoa o ngā le nei tausanga. O mai fōi a te au ia le tūlanga o tātou i ungo suenga. Ia ma le tūlanga fōi o iele le taun whaialo mwhanau. Ia pe on silfia ia o le ia 12 o le ua faapea na le o mwhai on whawawina nisi o la tong ta upu. Le la ua iele whaiunga fōi o sawa la toi lunga le 13. Ia nai tamaiti fōi lautile au sia maka mwhai o na o. Ia o te manatu au. Ia atonu o tasile ia vano tau. Io e mo nai whanau fo ia. Ia e toi tapu e hai ma toi ti mataile o penga wale le ia 13. Masalo e watu fo inai tamuiti na ia o toi tilo atu. Ia o ila lea la wha oso e lomo le. Ia toi una ia i lo le tausanga ia 13. Ia mo le lumana. Ia o le telo tamuiti. Ia o la ua whapenao na sauni uni le tulang. O le ia 13. Wa umala tu suenga lo fatali ia le tongina o maka. O fatali me foi le US masalo po le vaso fo ia o complete uma ia le makaina foi so enga le 13 ia ma vatu elo visau ta ia mtamiti foi em faina lato ausia ia le tato university lunga higher education as well as ila lo le foi le vocational schools o le angaina na le o ia o le tolanga foi le senga light ia la po titilo wana la i mansu nga tamaiti la i sia nga lo fa ngo mai a lo fa le to lo ngato e me la ven fa na fai tu na ia fo immuniao ma titilo i fa ia mission schools of all te fa lo ngato tala ia ele tafia ma va pea la vo vatu ala fa tu vatu results tu te melna ia fa ia fo na fa so na ia la tu fo i e fo fuanga ia e a fo ni ia na ia fo na fa na fa pena na na ia whaalawa i tele fo i le tūlanga le whaamahalo si ai o le tūlafono fo le malo e ala le mana o mio se pepa faamaonia ai le mai au na whai o le tuipipui le tamaiti whato a mawhai leo na ulu whale so se aonga. O le tūlanga i le ae o tamaiti pe o na il tūlafono leo whaamahalo si ai e ma compulsory ai le immunization o tamaiti whaimala tu tuipuipuia. Yo le nisina vai ngai tau na mautinoa i matu le foi la nga lu fa tasi ele matu mtangaluenga male mtangaluenga so fo malo loina ina ye mautinoa mo pe pa faamaonia ia o le wai na te fatinoina le tulang e on mtangaluenga o le so fo malo loina ma mato mal mtangaluenga wa nga lu fa tasi na ye mautinoa matu lo no winga fa mamonga e mai ngauta ile fa mai ina o se pepa faamaonia e te tau na mai e po pepa foi o le tuipuipuia e la lola o tamaitu foi o le fatua ele ECE po le early child education ia ma le amataina o le tulaga lua primary level ile year 1
no winga e tau na rotu tamatiti ma matula na supporting documents le o la o uma o mai na tu na fai na tu pi O iai fo inisio tu unga ile tu la fono i se tase le usita ia o le asala tupe e o atu i le sefulu a feta la. O le tatalo le li Minista ina ia whaatasi pea le li i ma le savalinga o nga umai le atunuu i le nei tausaga. Matau ma mau ese ni mala ma ni faamai mai le afia i o le atunuu. I ti tāntele a mo talafau.